Dís muí ar fad aon duine atá istíigh anseo go fóil, Tásúla go méid si bheith teachtasteach le bhór Commons agus le rudaí beaga dís muíomh ar maidin álan des agus neidir bhfuil aon duine isteach istíigh go fóil. Nóra óráilí Constantú tá nóra istíigh, tá cinnte gohfuil na páistí léhí is féidir libh animnecha búrbáistí a chur isteach agus múntóir Siobhán Constantú Claire McKenzie treéis teachtasteach. Chaid Claire agus robáir agus gachtainna tá sa tiig. In den eile teachtasteach cuain a bríigi haid sa cúpla nóma tá mí treéis tosnú díreach in am agus mar is óldíomh tá mí treéis tosnú beagáí lua chunig cinú go bhfuil agus roiintfá emojis ag teachtasteach an sin fáilte rábhar fad Emma de Puir, ha Emma Constantú istíigh Linda ó Léirí istíigh agus na páistí ar fad lecham leis Anita St. Ledger istíigh maithú Anita tá fáilte bhórót ar maidin agus fáilte réamh gachéon eile. Má tá aon rudaí le rága bhíon ceistena le chur comment isteach an sin agus pe míid agsú leis. Haid Caroline Daly Constantú súla go ghfuil gachtainna go maith sa tiig sin. So tá fáilte bhóród isteach mar a dúirt mé tá an aimseir go hálann tá an grian ag tainmh an seo ar Greens Hill agus tá daoine ag siúil sios an bmhóthair las má agus ag buint tainmh as an éir agus just ceiste tócha chur déanaimiíocht a ríis roiin thumbs up áil lábhasús na daoine a bhí ar maidin hena féin chuirigí thumbs up isteach am rud ag raibh sibh amás ag ardín nó amá ag siúil nó ag grid nó ag scátáil nó ag grothíocht ar maidin. Aon duine bhí Andy ó Henricáin fáilte ród tásúla go raibh Andy agus na páistí amá ag réit le cúpla lá nuas so pias a sport de gachéine. Tá sé dechar dul amach na léhananta seo trééis sin méad dúirt an tíiseach an teachtain sicáte ach tá ceadagann dul éon áláistigh do 2.5 km ón da. Chaimmuintear Soriano chunastáisih Teo bhí póstéirí deasa déanta ag muintear Soriano ar ina seachtainna le haid gachtainna san nadáil na Gaeilge agus na Carda atá san nadáil agus tá míad ar fad ag smaoinemh ar Garda tá Carda anna speisialta ag muintear Kilchunnig hawl imáile dar bhenim dó formidjini hús in dúscurt na hidáile. So mas máile díine fiochant ar Google Maps cáhfuil formidjini agus hairá beidir ar Facebook le na díine I formidjini agus ag súil go bhfuil gachtainnig go maith an sin. Díoghid ó Jack agus Ben Allen a dearan Mami Anita an sin, so fáilteróh Jack agus Allen agus tá Patrick agus Ella Duvall ag géirí hairá agus Christina agus Julia Soriano, hi Katrina Constantú, tá Richard Limkin istíigh agus muintear Limkin Sawala, Vera Cantwell istíigh, Lily agus Donald de Puir ag fichant agus Amy Duvall an seo dearn Amy díoghid a dearn si ó cúntas Nicola Walsh agus an sin ceapan ghfuil JJ agus Rian ó Fogartig istíigh an seo. So hi JJ agus Rian chunastáisih tá fáilte rómh isteach ar fad. Bhí roinnt deiscéalt agus by the way an fág go bhfuil míad ag tosnú lua tá míad ag géirí go raibh sibh ag héondíar go clog go dtí School Hub RTE agus darnóin is go bhfuil anna go dtíine fós ag ghlachapát I Dana Don Fitness ní lis go bhfuil Dana ag dul ag dóiag ag man lé nó ag lethir tréis ceapan gcuid si ag dul tréis School Hub RTE más féidir le duine é sinna chuiristeach a comment an sin. Does Dana start at 12 or does she start at half 12 these days? But I know that lots of children are enjoying her. Thumbs up was na dine ag déanamh Joe Wicks ar maidin. Raibh den ag déanamh Joe Wicks Fitness ag néadlog ar maidin. Cloisiim gúil sé go húntaach agus gúil anna chuid páistí agus mams ag daids ag dulisteach. Patrick, fecim táchtú tó Patrick an simuiála brelá be míad agrá sin ag an cúpla nómad. Mandy Mulroy Walsh, Constantú Mandy, agus Constá Sinead Mooney Larkin, agus the páistí. Idel O'Brien Bryn, Darren Idel, Connerin Aaron High, agus tá sé mohu uig a chuid carda ar scoil, and that's the way it is in every wrong. Tá Linda Coffey istig, tá Caroline Daly Treasurálam,
go bhfuil dana ag tosnú ag 5-2 agus Nicola Walsh an rud céine. So gur amach tu sin haimútar Sylvia chunatá good tá súlagan go bhfuil Jamie arás ar fad agus gacrod ag dul go más sáile. So na deiscéalta bhór mé isteach ó Tuismóirí, Mia Parazzi bhí Mia ag déanamh seán a popéad úntach sa bhaile de bham agus teid agus tá súlagam gur bhain geachtainna tainmh as sin sa bhaile. Fuair mar video deasta Josh agus é ag sugar sa Gardaín thuasim le clia le mami agus bhí sé ag déanamh rás na gunsteig nó obstacle race a má sa Gardaín le na drifúr thuasim le clia agus tá súlagan gur bhain sé tainmh as an am a bhí le deadí darnóin tá sé níos decra taistil inis. Bhí óin ag léamh leabhar álan a bhór sé ó bhúntar Siobhan, maithú múntar Siobhan, leabhar le Michael Marporgo a chur múntar Siobhan amach sa fost le litir des agus tá anobair a dhéanamh ag ar múntarí takeíocht fáilime ag múntar Maeve, ag múntar Siobhan, múntar na Clás, múntar Jennifer agus múntar Anya agus tá siad ag cuméad a deangáil le na páistí speisialta a mí ag obair lotha agus tá siad anna bhuaachta sin. Hai múntar Ashley istíg, hai Fiona Maloney, Constantu tá súlagan go bhfuil na páistí leachtain sin, tá Ellen O'Rourke istíg agus na páistí agus Marianne Murphy istíg agus hai arís le na páistí na tuthe sin ar fad. Bhí tá anna chuid scríóireacht arsúl agus tá súlagan go bhór sé ar fad na cartaí ó an post a tháinig isteach an doras an tachtain seo. Lámh suas túr crídom aon duine a chur carta puist a bhaile beidir go mamo nó go dedó nó go uncle nó go auntín. Tá spáindum na crís an sin brúig ar an heart an sin sna emojis chun spáintum dá mar ag gur scríú nó má táú chun dul ag scríomh le aon duine. Tá sé anías carta puist a scríomh, ní bheith aon gála stampa ar tá sé séar an eisce téantu go dtíobh an fuist agus chuirn sa bhosca agus cuméidann sé na daoine úntacha sin ar bhír an fuist ag obair agus ag takeí na tuthe gach lá tá siad arás ar fad. Bhí fís tip des a rí picú des ó Clóda agus Caile agus bíon Clóda agus Caile ag cainte lena chéile gach ile lá bíonn siad ag cainte lena chéile ar fís ní lisa gom an Skype nó Zoom nó cean na rudaí sin go mbíonn siad a caintear anna go dtí ag déanamh rudaí aníasa ar Zoom agus ag cainte ar Zoom bhí maidin úntaach iné ag rangmúntar Ruth na ní an bheaga bhí siad ar fad ag cainte lena chéile ar Zoom bhí seansacha a chuid scéalta agus nuachta thuairt agus bhíidir arás ar fad agus ceapan go bhfuil cúpla múntar eile chun trí le bhaintá sin tá na múntóirí ag obair andí an tais go mams agus teids tá an obair ag tacht a bhaile mar atá ráis a gunst na nuach litricha den de dhíhil den a méid gur féidir le. Do what you can of the work that's been sent home. We'll try and get it finished before tomorrow because tomorrow is na léhananta sira. So beag léhananta sira na casca going ní bheith obair a heola bhaile an tacht an sicuin and chucamí chuige sin. We'll get to that in a few minutes time. Tá Emer Coleman istíg, tá múntar máise istíg, hai múntar máise, tá Laura de Roche de treis tacht isteach, tá múntar Mara Ruth treis tacht isteach, chun Santa múntar Mara Ruth, agus múntar Maria D, agus tá Donald Foley istíg, hai Donald chun Santa, agus tá Brian Doyle istíg, nílis gom an Brian an múntar ledóige atá an sin ó Brian eile, ach anna chuid daoine ag tacht isteach agus ag fécant 62 duine, 63 duine ag fécant fé láthair. Agus a ríis be míad ag curann an fís tip seo ar YouTube níos déanaí déon duine nach raibh deisiacha éiscint agus fannig sé ar Facebook don tachtan comá. Scéal úntaach a des eile a bhí arsúil a réir, bhí an Big Life Fix arsúil ar RTE agus bhí gael a múntar brian, bhí sé páirteach in san chlár, is chlár ála é agus tá fáistí ó ranga cethir go dtí ranga sé beidir go raibh siad ag fécantar sin, because an tachtan seo is tech week atá ann, agus hismóirí nó a fáistí má héon sibh go dtí an idirlíon agus má écann sibh ar tech week, feiceigh sibh go bhfuil anna rudaí anna chuid
rudí deasa ag dul raig le haid teichuig agus anna chud duine smuointí a bhí sa chláir sin Big Life Fix tíreigh fecantar sin ar an RTE player. Agus fuair an máster ífuist álan ó TG Cahar cúpla nómatá hin, ná denimí darú go bhfuil coolla cahar ar siúl gach maidin óna seachta clogarí lethir tris an é. Agus an sin trán óna tríad clog go dtí is sé clog. So bígaí ag fiachant ar TG Cahar agus ag ghlachapáirt agus seolaigh an máster amach an ífuist sin líos déanaí. Emma ní conmhaí dearan Emma go bhfuil Karen agus Alice ag fiachant an seo agus ag rá haid mútar Sylvia, haid gach duine a deir si. Gur míle maithagaibh a fáistí as an obair i heol sibh cúm go dtí seo, Padraice lehúir dul de cúpla do a córsan atá tain san ospidéal i láthair na huaire agus ben míad cainte fisin níos déanaí. Tá Ciara ní rian tris táchtaisteach le comment agus dearann si hi OJ. So hi J chunastán tú agus tásúla go bhfuil tú go maith sa bhaile. Tá anna chuid bre léithinte a gcuin chun iad a chur amach bhí cúpla ceann cúpla lá nuas agus dearmid hi agus brela honna a ríis de Charles nó Charlie Beale a bhí seacht ar an máirt agus dearmid brela mhór inneomh de cahal ó sionig rang a cahar mún Tionól2 brela honna a gud inneomh tá cahal ó sionig tá sé demlíon díis inneomh. Amárach beag sédaoine bhoracú i rang ní an bheoga mún Maria D beag si séhlíon díis agus beag Pádraig de Bháil i rang a trúí múntar Conor beag Pádraig a de ar an Saharn beag Lísan í Glynn i rang a héan múntar Michelle agus Líslat beag si 8 míon díis ar an Saharn agus beag Isabel ní Gúling na ní an bhóra rang múntar Deirdre agus Sheila beag si 7 ar nánach. Dylan Mackey i rang ní an bhóra múntar Ivan beag sé 7 ar an Luan Sicuan beag Sienna ní Cristale i rang a héan múntar Michelle agus Líslat beag si 7 ar an Mart Sicuan. Agus an sin an tachtan Sicuan a ríis Matthew Breers rang a sé múntar Brian beag sé 3 bliain díobh díis. Oh my God, Matthew. Tá tú gairí anna bhór ar an séú lá agus beag Lily Dupuir san rang a sé eile múntar Sylvia beag si 2 bliain díobh díis ar an séú lá ar comma agus Sienna ní Ain rang a 3 Fiona agus Derval beag si 10 bliain díis ar an séú lá agus Grace ní Lorcain rang a 3 múntar Conor beag si a 10 ar an séú lá. Emily ní Carne beag si i rang a 6 múntar Sylvia beag si 2 bliain díobh ar an 8ú lá agus sinníad agus dearmid na léanta sira eile ar ais ag an Tionól sa scoil ní dóla mé ceapim go mé míad an seo a ríis i gceann caicís nó gá hachtain eile. So tá míad ag dridim suas go dtí an am go méid an homeschool hub ag tosnú ar RTE. Beag cúpla ceist agus rudí mar sin a gcuin de hismóthirí má tá sim go fanacht tréis i hindi agus féidir lena páistí dul ag fiachant ar an homeschool hub agus na tismóirí fanacht an seo. Hai Ellen ag gile Fádraig dear an Katie go bhfuil tú an seolín agus tá fáilte bhórót agus tá míad ag iríormh cúpla rudaí eile ná den dearú de fáistí go bhfuil na léithanta sira na cásca ag tosnú amárach. Agus mar dúirt mé ní bheith míad ag cur amach obair os na múntóirí an tachtain Sicuan go dtí gach duine ach tá míad ag iarraí ormh leanúnta ráid leis an fálam. Agus sin an fálam i dhéanamid gach lá mar a dúir mar an tachtain Sicáte bí míad ag cócaráil le mam agus steid bí míad ag cabhrú timpeall na háite tá an máiste ag dul amach níos déanaí chun á feiceam anna chuid thumbs up ag dul isteach do nuach sin nach méid obair bhaile ceapan gur na mams agus na daids atá chur isteach na thumbs up sin ó thaobh obair bhaile. Bígí ag léamh i rinne léithanta sira leanimid ornan ag léamh. Agus rud beag go bháin go bhaile marrá agus tá ag smaoinemh ar na daoine útacha in san Kilkenny Observer, sa Kilkenny People, sna nuachtáin eile timpeall na háite. Anna háach dul amach agus an Kilkenny People Observer reporter áil agus bí ag léamh sa bhaile
na rudí atá in our bubble fénig. A rí shout out more dus na moms agus dads ar fad atá ag obair I déanamh rudí táchtacha dar bubble. We want to give another big shout out to all the frontline workers who are moms and dads in our school, na dochtúí, na haltrí, na cuaramóí, the carers, the nurses, the doctors, the ambulance drivers, the porters in the hospital, na daoine atá ag obair sna siopaí chun bia a thuirteáin ar fad, people who are driving lorries to get us all the food and all the things that we need every day at home, and people who are working in our GAA clubs, ag cabhrú le sean daoine ag tuairtíní ar a bhaile dómh agus na rudaí sin ar fad. Bígí ag léamh, bígí ag déanamh pictúrí leanimid ó raig leis an ealaín úntaach sa bhaile, agus bí cinnte go bhfuil imid ag déanamh ealaín na cásca. Connig mé os na siopaí centra sa chathair Nolan Susan sin I Loch Buí agus siopa centra ag John's Green an seo, tá siad ag déanamh comórtas ealaíne chun cásca a gathú isteach agus is féidir le mami agus daddy sin a chur isteach sa siopa nó heola isteach ar líne. Leanimid orna na rudaí deasa sin don cáisc. Agus ná den darúd is anna speisialta an cáisc dúin ar fad, nílamid ar scoil chun go mbeadh afran na cásca a gcuin mar a bhíonn de gná, ach ba bhrálinn go mbeadh siad ag fiorcant ar an afran, bíonn afran ar RTE gach lá ar RTE News Now, ach bíonn afran comá ó sépéal neh mhura, sépéal neh bhíocra, sépéal neh Pádraig, sépéal neh Canig sa chathair, sépéal neh Owen. So má héimid isteach ar dánach na cásca on Easter Sunday. If we go in and we look at what's on for Mass times, we'll see that Mass is being broadcast. And also for anybody who's interested, Sheravish gach dánach, there's a service every Sunday from Ardaglish Nave Canig from St. Canis's Cathedral Coma. So Bimid ag fiorcantar seo, Dermid high specialta go dtí na sagart, a mína go Berlin, Dermid high specialta gon Ahar Roderick, high Father Roderick, agus high go dtí an Ahar Richard, atá mar cahirirach ar mórt, tá an bertacha anna gnóthach ar fad sa chathair, and guimid cáis chuna or his siúd ar fad tá siad anna gnóthach ag déanamh obair nach féidir le sagart eile a dhéanamh. Agus mar a dúirt muinteoir Sylvia níos luatha tá me chun é rá arís agus an sin chuirmid deire le piasa donna páistí. Tá míad ag iarraidh ormh ar fad bhór goid padracha agus deas muointe a thuirt gach lá de aon duine atá bróite san ospidéal nó sa bhaile, aon duine atá lotha féinnig sa bhaile, bí cinnte go bhfuil tú ag cuirt léach nó Skype nó Zoom ar mamo nó dado, ach deirimiis ar badracha de gach duine agus achathairithe, deirimiis ar badracha de aon duine in Éireann, san Idáil, sa Spáin, i Sasanna, i America, i San Tín, sa Córé, aon duine atá tréis básáil leis an víras seo, le cúnamh dé be míad ar fad ar ás, beag sláinte ma a gcuin agus be míad in ann dul agus saoil deas a bheith gcuin agus ar eisiir scoil cótapig agus gur féidir. Tá rointín eile tréis teachtasteach, Derek McKenna, dearann sé haidh ó Sam agus Jamie McKenna chun na stáisiúh leids, agus dearmid haile mamo hena agus gach duine sa tlán comá. Tá Gillian O'Sullivan tréis teachtasteach, hi Gillian, feice míad thu ag réit níos déanaí, tá má aintín ite teachtasteach agus caig me hairá le mo dhéad féin beag Tom 8 bliain díos an Máirte cuain agus tá míad ag súil go mór leis an ceiliúra ar Zoom de sin. Tá Marian ní bhrin tréis teachtasteach, hi Marian, chun stán tú. Dearann Nora O'Reilly, dearann si hi Jamie McKenna ó cúpla duine leids to talk sin. Tá Múntóir Ruth tréis teachtasteach, Múntóir Ruth bhí mar ag rá maiall ar an sesiún Zoom a bhí agaibh iné agus cé go úntachas a bhí sé agus maisibh as op sin. Tá Emily Vreisland tréis teachtasteach agus rís Louise Ruan duine eile mór a mína gré, hi Louise fáilte róta isteach agus tá máiste a fáil techar an Zooming sios a dhéanamh arís an seo. Deborah Murray agus Jenny Noonan tréis teachtasteach agus by the way ní acha mé teachtadála eile Kathleen Function mami na scoile ag teachtasteach an teachtain sicáte. Hi Kathleen agus
Malcolm agus Andrew agus gach den eile a mína gobar godíon ar bhathe le gach in our bubble on seo. So shimmer atá, Tommy Creekne, Tegi Arai Goody RTE, Goody and Homeschool Hub. Moms and dads, if you want to stay on here for a couple of minutes, we'll say a few words to you. And if you have any questions you'd like to ask, either ask them here, or if you want to ask us any questions at any time, send me an email at previda@usri.com, the normal email you get. So Slán Fáistí Bain Taineh us on Homeschool Hub, agus Bain Taineh us Donna Dunn, agus Gachwad eile bí a cáist deas a gcuibh, agus fecimid agus ná an umarcha uvacha cáska, tá míid ar fádig I riomh cuairmach len rudí sin, ach Bain Anna Henneh, and maybe we'll have the Easter Bunny and the hunt at home, agus Gachwad eile mar sin. So fanny me couple nomad a hishmahori. I'll wait for a few minutes. Parents and anybody else who has any questions they'd like to ask, don't be shy, and we'll see everybody Trish Nakoska a Fáistí. So just istoka a hishmahori for all of those parents who are on here. I'd like to start this session by saying a huge guramahaga to all of our Muntori for all the wonderful work they're doing. Our teachers, our SNAs, our special needs assistants, our learning support teachers are doing fantastic work trying to stay in touch with children most weeks or maybe a couple of times a week. All of our teachers now have agreed to use their school email addresses, or almost all of our teachers have agreed to use their school email addresses. If you want to contact them directly, they'll have said that in their notes to you this week. And if you have any other question for any teacher, please send it on to me. Let me know what teacher it's for, and I will forward it on to them and they'll get back to you with their contacts. Also, Eileen and Rooney is keeping in touch with any emails that come into the school email address and passing them on. We pass you on as much stuff as we can manage. One thing we want to say that's very, very important is the work we're sending you out is a menu of things that you want to pick from. And I suppose an interesting thing that happened last week in another school was that the principal sent out a questionnaire to parents about how they were finding schoolwork, how they were finding it in their own houses. And almost a fifth of those people said that they were finding that the demands of homework were stressful on themselves, and that quite a number of those people are people who are working on the frontline services themselves, working at home. We might be sending out a questionnaire in the next couple of days to you as to how you're finding it. We're very conscious that you can't make devices available all the time. Many of you are working from home. So digital work that we suggest is a suggestion to be done when you can and if you can, and not at times when it puts you under any stress. So please remember that lots of the best learning, as we said last week, goes on out in the garden, goes on those walks, goes on in the little bits of quiet time that we get to sit down, read with each other. There's some great work going on at night time with people reading bedtime stories to people. I see even Dolly Parton is getting in on the act this morning and doing some work with the local library services. So there's lots of stuff you can do. There's a bedtime story every night on Instagram from a great company called Futta Fata up in Connemara, and they're doing a scale oscailge every night where one of their authors sits down and reads a story live for children when they're heading off to colour. So those are all things you can do that might help you a little bit. I'm trying to see if there are questions have come in for me there, but there aren't as of yet. As I say, don't be shy and ask any questions that you like to, and I'll be glad to try and answer them, or as I say, we can answer them later on and in the week as well. So at any time that you want to ask me a question or pass it on to a Muntor. As we say, we're very conscious. There are people in our community in Kilkenny who've become ill with this virus over the last number of days and over the last week, and we send our regards out to all of them. We hope and pray that it won't affect any teacher or pupil or staff member or parent within our school, and that it remains that way. So with that, we'll probably wrap it up in the next couple of minutes, unless anybody has a question that they'd like to ask.
and we will not be back, as we said, we said starting tomorrow, Leighton to Sierra Nakoska, the Easter holidays are coming. Just because we're not going to be sending out work to children next week doesn't mean that the learning shouldn't go on, but it's the informal learning at home. Please, the most important message for all of the children in the school is to read, read, read every moment they can get over the next couple of weeks to make sure that they're keeping those skills up. As Gaeilge agus as Béarla. We sent you out some links of lovely Gaeilge books during the week, which you can access online if you've run out of the books as Gaeilge. Suala, there are also books available, Erlina, through the library service. If you log on to Kilkenny Libraries, you'll see there that there are lots of questions. Hi Sean, Linda O'Leary just asked me this question. Do you know of any online sources of books for children? Linda, there are loads of them. Again, go into the library services. You'll find lots of ebooks available there. I think we sent out a link earlier on to Accelerated Reader through the company that runs Accelerated Reader. I'm trying to remember the name now. You can go into their website and you will get lots of books on their website, which are ebooks and available online. With the library service, I think you just need to sign up. If you have a library card, you just enter in your library card number. But to the best of my knowledge, it's fully open in terms of Irish language books. If you go to seachtainiúil, I'll just type it in here. There are lots of books available there. And another wonderful company is the Tionól2, which I'm typing in here. The Tionól2 in Belfast. In Belfast, they have lots of books available as well, and hopefully you'll find those of use. Hi Orla O'Rourke, Iar Scalara na Scoile, agus Carol Knox, Tishmore, agus Iar Scalara na Scoile tá fáilte bhór isteach Rivan Berta Gifshe. Hi Jamie Conastanto, agus Orla, aber hi go éadán go speisialta Iar Cahirlik na Scoile, agus Anne, agus Gachtainna Eile, Savala, agus Exmuineh or Fad. I'm not sure if there are any other questions. Again, all of the books, don't forget, all of the maths books, English books, Tionól books are all available online from cjfallon.ie, from folans.ie, from gill.ie, that's the old Gill and Macmillan Company. Agus tá cúpla rud eile teachtasteach an seo. Mahu, Captain Siobhan, Sanifig Unshin, who is doing great work keeping all our accounts up to date. She's reminding me that it's Renaissance, or the company, I think it's renaissance.co.uk, or renaissancelearning.co.uk. They're the company who do the Accelerated Readers books. cjfallon.ie, Adair Munter, Sylvia, all school books are available online. So, Capam Goilimi Creatna Lashin. We hope you all have a very happy and peaceful Easter. It's going to be a strange one. The Easter egg hunts might be a little bit smaller, but there's plenty space for those who are lucky enough to have gardens. For the rest of us, we'll all do our best. We hope that everybody is safe and well, that you have a good 2 weeks over the Easter period, and we'll see you back for the next Tionól. Officially maybe at school, but in reality we probably know that we're going to be here on Facebook Live or on Zoom again in 2 weeks' time. So as I said earlier on, we'll be putting this video will stay on Facebook for the next week, but we'll also put it on the school YouTube channel later on, and it'll be available there for people to see, and we'll send out the link. So Shin Shin, Slán Agaibh, Kosh Kona Igyachtana, have a great Easter. Hope the Easter Bunny is good to everybody, and that we don't all eat too much chocolate, and we'll have a good time over the holidays. Again, live, keep reading, keep learning, and keep safe. Míle maith agaibh, fan sa bhaile agus nig na láimhe. Slán.